Riječ proskomidija znači prinošenje. To je prvi dio liturgije za vrijeme koga se prosvore, pripremljeni kvasni hljeb za liturgiju, donose u oltar i pripremaju za osvećenje. Sveštenik koji je spreman za služenje svete liturgije ulazi u hram, čita pred oltarom određene ulazne molitve, cjeliva ikone i ulazi u oltar. Tu cjeliva evanđelje i sveti presto, oblači sveštene odežde, pere ruke i staje pred žrtvenik da bi otpočeo vršenje proskomidije. Stojeći pred žrtvenikom, sveštenik uzima prvu prosvoru, čini kopljem na njoj krstni znak i čitajući molitve riječi starozavjetnih proroštva o Hristu, vadi kockasti dio koji se od tog momenta naziva agnec ili jagnje i predstavlja Hrista koji se žrtvuje za ljude. Sveštenik stavlja agnec na sredinu diskosa, specijalnog bogoslužbenog sasuda. Iz druge prosvore vadi se trouglasta čestica u čast presvete Bogorodice i stavlja se desno od agneca. Iz treće prosvore vadi se 9 čestica u spomen činova svetih, proroka, apostola, svetih otace, mučenika, prepodobnih besrbljenika i drugih, a stavljaju se lijevo od agneca, u 3 reda po 3 čestice. Iz četvrte prosvore vade se čestice za žive, a iz pete za upokojene članove crkve.